Security force na tongan ba mafam dagi lalhau ba khar fare hairi kurumjari meng tabi sing taram na oksari hoji fabugi moriba pau sandona pizari Security forces na tongan ba mafam dagi lalhau ba khar fare hairi police ki pau matung ina pripak pro yaripo Vishnu na hadagi hojik na Mahabali de laibani hairi mahak thangal ka tilgi major khul get maya dagi fabani hairi mangon dagi mobile phone ama fagat le hairi Amaramda Bamun Kampumaya Lekai Hiran Pam Thong dagi pripaki kadar ama irilbung kabui khul dagi fare mangon dagi sub mobile phone ama phangle hairi sabung kho khuno maya lekai dagi pripak pro gi miyoi amasu khurai chai thebile dagi fare hairi Amaramda gari huran bani haba kairang awang lekai dagi miyoi ama kwa kaithel sangai poro mamang lekai dagi fare hairi mangon dagi mangkhiba tata di registration number NL07AA 07211 asisu phagale hairi Amaramda su taunabada yaudaba Chin Kuki Liberation Army United People's Liberation Front ke masana masabu commander in chief ni haiba Mr. Saikomang alias Ngamsa Baite Koba sahi yangkhairum surba miyoi ama Chuchanpu police na B Faisam Bilas tegi fare hairi mangondigi automatic rifle amasu fagat le hairi Kumbi SC MLS Prem Chandrana Saiton Hiai Konge Akoi Badalaiba Ahal Singdaning Tham Thagi Yenglaga Blanket Kudol Tamkre Saiton Hiai Kon Community Hall the Pangtok Pathoram Aduda Lamdam Adungi Miyai Kana Sarubya Ke Tharam Asiga Mari Lenena MLA Prem Chandrana Mahana Angam Bakradang Ahal Singidamakta Mateng Pibane AC Asiga Miyam Bi Thabak Sing Leptana Packet Kigane Masida Miyamna Mahapu Mateng Pangbiu Sakot Tarangi Thabak Packet Bada Politics Tobigano Aikoi Punna Sakot Minase Haike Poinogi Punima, Paidagi, Halaman Signa Haina Paduli, Punima, Milki Pazava, Nimituna, Pugolina, Lamdamasida, Pundamina, Amadi, I could be no Shirbai, my Sako Punima, Angan Punima, Angan, Poingan Minarsi, Haili Mother Tomizeri, and Angu Tamzage. Me sound of Honaba, Migi, kind of Honaba, Matudagi, I could have section C, Habsuga, I comes again. I was a fan of Honaba, Lamdamaman, Honaba, I give me Honaba, say. Laminari ba koi masen di yana buduni nuksina buduni aduna ekoi masen imalayan dina kasi paw bada tek takai dina koi thambiri asoi ngam kya ringa tokbiri tum tak pa kaya rasu he na mai pak pa ngai hai pa ba ekoi na apa bathok kya to bungam bodo koi rasi halu kum ju thamdara mayam pa Khungang ki mafam singmo saukhanaba amadi nupi oibi singmu khutsa haiba yauna shamilon phagat hanbaga loinena makoibu amatu oina punsinabagi pandamda Manipur State Rural Livelihood Mission Department of Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur ge miyang makada rural area da leiriba mama oibu singda kana bapinabagi pandamda semkheba Single Nura Village Level Federation tobul ge sahi amma mapung farakpagi foundation de ga loinena sahi ge general body mifam amadi SIG taragu humdoida community investment fund lupa lakh 3 Dasmik Manga DC Bisnupur Puja Elambam Yantokre Cluster Coordinator L Lancian Bagi Miyang Maka the same Kiba Single Nura Village Level Federation Sinduna Yangwing to Lai Harabung Community Hall the Pangtokiba Toram Aduda MSR LM Mission Manager Bisnupur District Angom Amarjit Single Nura BLFK President Nomaitem Ebeton Nambol Blocky Cluster Coordinator L Lancian Bamaite Saruya K Taramaduka Mari Lenina Single Nura Village Level Federation Gimaka the Lady by SIG Tarahundugi members Singna Asi sembadigi nungsinaba lingjel manaba amana amagi mateng pangnabana sauna kanaba phangmang ngamle haina phongdoknabaga loinana district mission manager Bisnupur Angom Amarjitna India lengakna India gi khungang khudimak sakotnanaba amadi rural area da leiriba mama oibinupi singe semilon phagatnaba makhoi bukhutsa hahenduna masa marom dom lepsa bangamduna mipal tangdana hingjaba ngamnanaba paikhalakliba scheme sing asigi kanaba kaya ngasi MSRLM gi makhadunupi singda piduna lakli SIG senduna masida yauksin Aikoi Sevilon Pagat Handuna Kunai Asibu Manglumda Sangsin Bada Mangjil Taba Kungang Amam Oihona Bahona Minasi Masida MSRLMG Staff Singasu Angam Mateng Pangduna Lakli Makata Nasu Pangkigani Haiki NRLM na MSRLM na self help group sim na ngai maram si karigino hai matamda
वारे हाइबसी खंबगिने सेन थुंगी फिबमदा सोथा होरबा कोई वारबा लाइरबा मी लई हाइबसी खंबगिने है सरकार की लोइसंग मयामसिना डिपार्टमेंट मयामसिगी फंगफम थोपा पोतसिंगसि मखोइदा फंगहल्लगा लेइरिबा फिबमसिदगी खरादी फिबम फगतखनसे हाइबगिने ऐसी लाइररगा लेइरिबसिदगी थोकलनिंगे हाइबमी योखनसे ऐ फिबम खरा फगतजगे हाइबमी दु योखनलो हाइबने अहोंबा म पोरोक्से हाइना अखोइदसु दायित्व सिनरगलिदना कनाना सिनरगे कोई भारत सरकार ने सिनरगे मणिपुर सरकार ने सिनरगे अहोंबदु पोरोक्प ngamdragadi aigi maithiba oidro SIG singduda karigumba khara अहोंबदु पोरोगा कानाबदु खरा फंगलकांदा माइबाको फंगदोरि नत्र ओइगदोरि नत्र CIF अमाउंट सि करमाइना सिजिनगनि हाइबसी नियम चुमना आइगी इनकम अमा लाखनगाइगिदा कोइ सिजिनगदो हौजी पाउगी मरथन अतेनबा ब्रेक अमा लौमिनसी होंगलगलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनदरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल दादा ये मकी गनो अदब थमो सिगी यमसे एक्सटेट पीएमटी ना चेक्सन ना लक्सिलगा थमखबनिने दादा नंगसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामदना मचलबो नाप्शन दुगम मसिगी युमसिबु असोयगान कोकदबतगी एक्सटेट पीएमटी ना नापसेली एक्सटेट पीएमटी जुहार हाबदि ngakthokna basemani जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट का तोकलतिना मतमदा कपांगल अमुक हेना एंगल अदले एक्सटेट पीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द ट्री मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंगा साना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नी लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप ब्रेक के तुंगदा मखा ताबा पाउदा कुंबी असिगी मनुंग सनबा वांगु संदंग खोंगदा लौ लोप लोइख्रबा मतुंगदा हांगदुना लेरिबा लौफम क्यादा थाउक थोपा हंगाम हुलिबा लौमु सिंगिदमक्ता मथौक ताबा हार लौमु सिंगदा अताबा ममलदा फंगनख्रे कुंबी एसिगी MLA PM चंद्रगी मियंग मखादा डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस बिष्णुपुरगा पुन्ना खुसम नरगा वांगु संदंग खोंग अवांग लेकाई खुबोक लोकल अमदि खजिंग खोंबी लकोलदा थाउक थोपा हंगाम हुलिबा असेंग लौमु सिंगदा यूरिया हारसिंग अदु फंगनखिबनि हाइदे यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO इम्फाल वेस्ट हेडक्वार्टर नंबर 1 लंगथबाल फुरा मकोंग बटालियन की मनुंगसन लैबा मैतै हुए लालोंग सिंतम संगलेन सजाल एकेडमी UFO हाउबम मरक सिंगथाम लेकाई ब्रांच की कुंठा सुबर राइजिंग डे के थरम पांगथोखरे थरम अदुगी मनुंगसन ऑर्गेनाइजेशन तसगी फाउंडर लुसिंग पुरेल RK मनीसना की मफम दे मेंबर्स सिंगना इकाई खुमनबो उलबा मतुंगदा ऑर्गेनाइजेशन असगी प्रेसिडेंट RK सना परिहलदा जनरल सैल्यूट पीदुना इकाई खुमनबसु उठे थौरम अदुदा ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टगी मेंबर्स सिंगना मालेम फिराल के मफमदा सैल्यूट पीदुना इकाई खुमनबसु उठे थौरम अदुदा UFO के प्रेसिडेंट RK सना परिहल होम सेक्रेटरी L लोयुम्बा कमांडर वाई सिंगसांग लाकपा UFO की ओइन लैरिबा थांग तागी चीफ इंस्ट्रक्टर नोमाइथम बिजोय बटालियन कमांडर सिंह अमदी मणिपुर के तोंगान तोंगान मफम कयादगी लाकपा UFO के मेंबर्स सिंगना सुसरुप याखी इकाई खुमनबा उलासे हौजिक लोशलकपदा मरुब पाउ अमुक हना सिक्योरिटी फोर्सेस ना तोंगान तोंगान बा मफमदगी लालौबा खरा फारे हाइरि हौजिक फाबगी द ISTV नि संदोक सब पाउ मदांग असफा द टेंशन जरी मियंग ताबिरी बमयां पुनम पुसु अमुकन खुदुम जरी